Pozdrav ekipa, dobrodošli ponovno na naš YouTube kanal nakon dužeg odsustva zbog tehničkih problema. Vraćamo se sa našim standardnim temama, fantazijem, Premier ligom, ali prije nego što počne nova sezona, osvrnut ćemo se na dosadašnje događanja na Euru, moje predikcije za narednu fazu natjecanja od osmine finala nadalje. Danas ćemo proći prvenstveno grupe, nakon toga ćemo proći i parove osmine finala. Ukratko ću reći neke statistike vezane za Euro, neke zanimljivosti, rekordi koji su pali, tako da možemo krenuti. Krenut ćemo sa grupom A, u kojoj su igrali Italija, Wales, Švicarska i Turska. U ovoj grupi imali smo jednog domaćina, to je Italija, koja je iskoristila svoj teren na najbolji mogući način i ostvarila sve tri pobjede protiv Walesa, Turske i Švicarske vrlo uvjerljivo i plasirala se u narednu fazu natjecanja kao reprezentacija broj 1 iz ove grupe. Mogu reći da su Italijani jedni od prijatno iznenađenje, koji su igrali jako dobro. Čvrsta obrana, zanimljiv napad kojeg predvode uglavnom manje poznati igrači. Igru im predvode igrači Sassuola, Locatelli, Berardi, tu je i Insigne iz Napolija, te Nicolo Barella iz Intera kao jedan od bitnijih igrača u veznom redu uz Chelseaovog Jorginha. Na golu je Donnarumma koji brani fenomenalno. Italijani su u jednom jako dobrom nizu od čak 29 utakmica bez poraza u svim natjecanjima. Što se tiče drugog mjesta u ovoj grupi, zauzela ga je ekipa Walesa, pomalo iznenađujuće, s obzirom da su svi očekivali da su oni najslabija ekipa ove grupe. Kao njihov najbolji igrač ističe se Tottenhamov Gareth Bale, koji je odigrao ovu sezonu na posudbi, s obzirom da je igrač Real Madrida. Također Aaron Ramsey i jako dobro iznenađenje belške reprezentacije, to je napadač Kiefer Moore, na kojeg se većina njihove igre i svodi, odnosno dosta centar šuteva koje on iskorištava i postiže zgoditke. Također mogu reći da su me jako prijatno iznenadili zbog njihove čvrstoće u obrani. Primili su samo 2 gola, što im je bilo na kraju dosta da osiguraju drugo mjesto u grupi. Nakon toga Švicarska i Turska, dvije reprezentacije koje su pod meni podbacile. Prvo ćemo nešto o Švicarskoj, koja se uspjela plasirati kao treća reprezentacija iz ove grupe u narednu fazu. Švicarci kao i svako prvenstvo igraju dosta monotono i ovise uglavnom o Džerdanu Šačiriju, o njegovoj imaginaciji, njegovim eurogolovima i zavisi kakav je njegov dan. Ekipa koja se uglavnom svodi od igrača iz Bundeslige, nešto malo iz talijanske lige, a većinu igrača imaju iz Borussije Mönchengladbach. Također još mogu reći da ih ždrijeb nije pomazio u osmini finala, idu na Francuze, ali vidjet ćemo koliko će se oni moći nositi sa njima. I na kraju Turska, po meni najveći podbačaj prvenstva do sad, bili su za mene pritajeni favoriti. Uspjeli su zabiti samo jedan gol i gola razliku -7, s obzirom da je njihova obrana najjači dio ekipe. Dosta poznati igrači od Čaglara Soyunchua, Ozana Kabaka i Meriha Demirala nisu uspjeli sačuvati svoju mrežu, pobijediti niti u jednoj utakmici. Vidi se da im je dosta falio kapetan Cenk Tosun, koji nije bio na ovom prvenstvu. Sigurno veliki podbačaj i očekujem promjenu izbornika za naredno prvenstvo i reprezentacija koja će u narednim godinama sigurno biti puno bolja, s obzirom da su vrlo mlada reprezentacija. Tako da još jedanput iz ove grupe Italija 1, Wales 2 i Švicarska 3 koji prolaze u osminu finala. Idemo na narednu grupu, riječ je o grupi B, Belgija, Danska, Finska i Rusija. Ovdje smo imali 2 domaćina, riječ je o Danskoj i o Rusiji, ali prvo ćemo nešto o reprezentaciji Belgije, najboljoj reprezentaciji iz ove grupe i prvoj na FIFA-inoj rang ljestvici. Belgija je očekivano ostvarila sve 3 pobjede, igrali su i bez Hazara i bez De Bruynea jedno vrijeme zbog njihovih lakših ozljeda i zbog toga što je Hazard većinu sezone van forme, ali to ih nije puno zasmetalo. Također ozlijedio im se i Timothy Castagne, što je isto veliki nedostatak za njih, ali odlično ga namjestio Borussia Dortmundov Thomas Meunier. Belgija igra standardno jako lijep nogomet, u ovoj grupi nisu imali nekog zahtjevnog protivnika i to su riješili vrlo lagano. Ostale 3 reprezentacije uzeli su sve 3 po 3 boda, a u tom trokrugu najbolje se snašla reprezentacija Danske, koja je u posljednjoj utakmici ove grupe dobila Rusiju 4-1 u Kopenhagenu i na taj način zbog najbolje gola razlike prošla dalje. Naravno moramo naglasiti onaj nesretan događaj Christiana Eriksena koji ih je sigurno dosta pogodio i bili su jako motivirani i zbog njega i zbog navijača da prođu u narednu fazu. Danci, ako ne igraju nešto preljep nogomet, dobili su solidnu grupu, uspjeli su proći i na kraju osmini finala igraju protiv Walesa. S obzirom da ovo snimamo u nedjelju, utakmica
koje su igrane u subotu, možemo reći da je Danska već prošla Wales 4-0 i ostvarila jako dobar rezultat što se tiče njih četvrtfinale i mogu biti jako zadovoljni. Naredna reprezentacija je Finska koja je završila treća u ovoj grupi, debitant na natjecanju. Na toj utakmici između Finske i Danske dogodio se taj nesretan događaj Eriksena, ali utakmica je nastavljena, iako nisu bili svi za to da se utakmica nastavi. Finci su to iskoristili i uzeli svoju prvu pobjedu na Euro u povijesti. Na kraju nisu uspjeli proći kao ta treća reprezentacija, ali sigurno velik uspjeh za njih. I za kraj reprezentacija Rusije. Rusi koji su razočarali, nisu pobijedili Dansku, trebao im je minimalno bod za prolaz dalje. Uspjeli su jedva pobijediti Finsku na domaćem terenu. Reprezentacija čija se igra svodi uglavnom na Artema Džubu, ali nisu uspjeli to previše iskoristiti i nisu prošli dalje, te su sigurno uz Tursku jedno od najvećih razočarenja dosadašnjeg dijela prvenstva. Nadalje idemo na skupinu C. Skupina C, Nizozemska, Ukrajina, Austrija i Sjeverna Makedonija. Ovdje imamo jednog domaćina, riječ je o reprezentaciji Nizozemske, također iskoristili su svoj domaći teren, uzeli sve 3 pobjede i lagano prošli grupu. Za mene reprezentacija koja igra jako lijep nogomet, s obzirom da igraju u formaciji 3-5-2 ili 5-3-2 kada se brane. Dosta veliki nedostaci za njih su nedostatak Virgila van Dijka, njihovog kapetana i glavnog igrača u obrani, te kao ključnog veznog igrača Donija van de Beeka, i jedno vrijeme na prvenstvu igrali su i bez drugog stopera Matijasa de Ligta, ali on se uspio vratiti i oporaviti za neke utakmice grupne faze i naravno za osminu finala. Kod Nizozemaca moram istaknuti Denzela Dumfriesa, desnog bočnog koji jako dobro igra prema naprijed. Možemo reći da igra dobro i u oba pravca i očekujem njegov dobar transfer tijekom ovog prijelaznog roka. Nadalje idemo na reprezentaciju Austrije. Austrija, ekipa koju su mnogi podcijenili, za mene nisu nešto preveliko iznenađenje, ja sam ih gledao dosta na pripremama, igrali su jako dobro, iskoristili su to što su imali debitanta Sjevernu Makedoniju u skupini, to su pobijedili i u direktnom obračunu za drugo mjesto pobijedili reprezentaciju Ukrajine koja nije bila na svom nivou. Austrija sa ključnim igračima Davidom Alabom, Markom Arnautovićem i Marcelom Zabicerom prolazi ovu grupu kao druga i u osmini finala ide na Italiju. Također taj susret je odigran jučer, vidjeli smo produžetke i teško mučenje Talijana protiv Austrije. Na kraju Austrijanci nisu izdržali fizički, uspjeli su zabiti gol nakon 2-0, ali nisu uspjeli zabiti drugi gol da se ide u penale, ali mislim da mogu uzdignute glave vratiti se u svoju domovinu. I za kraj zapravo još imamo reprezentacije Ukrajine i Sjeverne Makedonije. Ukrajina lagani podbačaj, ali su prošli kao najlošija treća reprezentacija u osminu finala. U prvoj utakmici protiv Nizozemske jako slabo prvo polovrijeme, odlično drugo, što im daje veliku nadu za osminu finala i utakmicu protiv Švedske. Ukrajina sa Jarmolenkom, Jaremčukom, Malinovskim igra solidno prema naprijed, ali prema iza primaju dosta golova, što govori čak 5 golova u 3 utakmice i gola razliku -1. Ukrajina također pod Andrijem Ševčenkom igra jako lijep nogomet, malo su nekompaktni prema iza, ali prema naprijed pokušavaju što više igrati kombinatorika i uglavnom igrati preko desne strane gdje su najjači. I za kraj ostavili smo debitante Sjevernu Makedoniju, još jedan debitant uz Finsku. Nisu uspjeli ostvariti pobjedu, ali za njih je sigurno najbitnije da su se prvi put pojavili na prvenstvu. Velik trenutak za njihovog kapetana Gorana Pandeva koji je zabio prvi gol za njih na velikim natjecanjima i oprostio se u posljednjoj utakmici grupne faze protiv Nizozemske na vrlo lijep način, gdje su mu Nizozemci udijelili dres, i još mogu reći da se nadam da će Makedonci i u budućim godinama nastupati na velikim natjecanjima. Nadalje idemo na grupu D, nama najzanimljiviju grupu gdje je nastupala naša reprezentacija. Engleska, Hrvatska, Češka i Škotska. Našu reprezentaciju ostavit ćemo za kraj, prvo ćemo se baviti sada Englezima. Englezi od kojih sam puno očekivao, ali igraju dosta loš nogomet. Možemo reći da nisu u potpunosti iskoristili domaći teren, iako su osvojili prvo mjesto u grupi sa 7 bodova. Pobijedili su nas koji smo bili jako loši u prvoj utakmici. Nadalje su igrali protiv Škotske 0-0 u Glasgowu. Taj derbi uvijek između otočnih reprezentacija je vrlo zanimljiv, tvrd nogomet i to su Škoti iskoristili i uzeli taj bod. I u završnoj utakmici Englezi su pobijedili Češku 1-0. Mislio sam da će ipak odigrati neriješeno ili pustiti Česima da pobjede zbog lakšeg dijela ždrijeba. Ovako nisu pobijedili su, ostaju doma na Wembley, igraju protiv Njemačke i osigurali su si dosta težak ždrijeb za osminu finala. Englezi koji imaju jako širok prostor, ali to ne iskorištavaju,
Ponajviše njihovi navijači se bune i njihovi mediji što ne igra Jadon Sancho, igrač koji igra jako dobro. Možemo još reći da ih je zadesila nevolja da su ostali bez Masona Mounta i Bena Chilwella, s obzirom da su bili u kontaktu sa njihovim suigračem iz Chelsea, Billyem Gilmorom, koji je zaradio koronavirus i onda su morali u izolaciju, ali su sad spremni za osminu finala. Nadalje idemo na Češku koja je završila treća u grupi. Češka koja igra jako solidan nogomet, dosta pokušava igrati visok pressing koliko god mogu, pokušavaju kombinatorikom izaći naprijed. Iz ove grupe moram izdvojiti lijep gol Patrika Šika u prvoj utakmici protiv Škotske gdje je zabio gol sa centra. Također imaju odličnog desnog beka Coufala, tu je i Souček od poznatih igrača iz West Hama. Osigurali su to treće mjesto i jako dobar, zapravo solidan ždrijeb za osminu finala protiv Nizozemske, i ako uspiju nekako proći, gdje mislim da imaju svoje šanse, ne prevelike, ali imaju solidan ždrijeb u četvrtfinalu, naravno ako iskoriste utakmicu protiv Nizozemske. Idemo i na drugog domaćina, riječ je o Škotskoj. Škotska koja nije iskoristila nikako svoj domaći teren. Utakmicu protiv Engleske su jedino dobro odigrali 0-0, podbacili protiv Češke 2-0, izgubili i na kraju u ključnoj utakmici za prolaz protiv nas izgubili 3-1. To im je bio jedini zgoditak na prvenstvu. Nije im bilo na kraju dovoljno. Nisu toliki podbačaj, mislio sam da mogu više s obzirom na jako dobar kadar koji imaju. Također zadesila ih je nevolja prije utakmice s nama, kao što sam već rekao, Gilmour je dobio koronu, ali mislim da to ne bi previše utjecalo. I za kraj ostavio sam našu reprezentaciju koja je zauzela drugo mjesto u grupi na dosta težak način. Prva utakmica protiv Engleske jako loše, bezidejno, potpuno promašena taktika izbornika i jednostavno nismo bili pravi tu utakmicu kao ni dosadašnji dio prvenstva. Nakon toga utakmica protiv reprezentacije Češke, prvo poluvreme loše, dosta sporan penal koji je napravio Dejan Lovren. Za mene nije bio penal, ali ipak je dosuđen. Drugo poluvreme kada su ušli neki bitni, neki igrači sa klupe koji su donesli prevagu, ponajviše mislim na Petkovića, Vlašića i Ivan Ušeca, dali su ritam reprezentaciji i jednostavno su igrali bolje. Na kraju je Hrvatska zabila gol odmah na početku pogodkom Ivana Perišića. Mogli su zabiti još gol do 2, ali nisu uspjeli, ali to se na kraju nije odrazilo. Su u posljednjoj utakmici protiv Škotske pobjedili 3-1. Naša najbolja utakmica u grupi, ne zato što smo pobjedili, nego zbog energije naše igre, ali i dalje nije to. Iz te utakmice možemo istaknuti lijepu igru Luke Modrića, fenomenalan zgoditak, opet odličnog Ivana Perišića, ali i nažalost smo ostali bez Dejana Lovrena za osminu finala zbog 2 žuta kartona i vjerovatno će njegovu poziciju zauzeti Duje Čaleta Car. Također Hrvatska u osmini finala ide na teži dio ždrijeba, a o tome ćemo malo kasnije, a sada idemo na grupu E. Riječ je o grupi gdje su Španjolska, Švedska, Poljska i Slovačka. Bila je vrlo zanimljiva grupa. Prvo mjesto u grupi zauzeli su Šveđani koji su dosta iznenadili. Čvrst nogomet, bedem od ekipe što se tiče igre u obrani. Prema naprijed svode im se igra uglavnom na kontru, ponajviše na ono što mogu napraviti Emil Forsberg, Dejan Kulusevski i Isak. Tu Kulusevski igra jako bitnu ulogu, kao i Forsberg koji je trenutačno sa 3 pogotka jedan od najboljih strijelaca prvenstva. Šveđani su pogodkom u 94. minuti protiv Poljaka uspjeli se izbaciti Hrvatsku sa lakšeg dijela ždrijeba na teži dio ždrijeba i na taj način oni sebi osigurati lakši dio ždrijeba i pokušati izboriti jedan od boljih rezultata na europskoj smotri što se tiče njihove reprezentacije. Nakon toga idemo na reprezentaciju Španjolske koja je bila prvi favorit ove grupe, ali osigurali su na kraju tek drugo mjesto u posljednjoj utakmici protiv Slovaka koju su dobili 5-0. Moglo je to biti skoro i 10-0 s obzirom kako su Slovaci igrali, a kako su Španjolci igrali nadmoćno u toj utakmici. Za Španjolci mogu reći da ih krasi dosta slaba realizacija, što nije neka odlika za njihove napadače, ponajviše mislim na Alvara Moratu. Igraju jako dobro što se tiče kombinatorike, što je standardna španjolska igra. Prema nazad su solidni, imaju dosta dobrih igrača. Vidjet ćemo koliko oni mogu u osmini finala gdje igraju protiv naše reprezentacije, jedna od najzanimljivijih utakmica osmine finala. Također, za Španjolce je bilo dosta kritično što su neki igrači imali koronu, ponajviše njihov kapetan Sergio Busquets, tako da on se tek vratio u posljednjoj utakmici grupne faze. Reprezentacija broj 3 iz ove grupe je Slovačka, reprezentacija koja nije izborila prolazak u osminu finala.
zbog negativne gola razlike koju su dobili u posljednjem kolu u utakmici protiv Španjolske. Za njih je bio veliki potreb što su dobili Poljsku u prvoj utakmici, nadali su se nečemu, ali na kraju nisu uspjeli protiv Švedske uzeti taj minimalan bod. Imali su nadu protiv Španjolske, dobro su igrali do prvog pogotka, a nakon toga su se raspali. Ipak solidno prvenstvo za Slovačku i još jedan jako dobar nastup za njihovu reprezentaciju s obzirom na kvalitetu njihovog igračkog kadra. I za kraj reprezentacija Poljske iz ove grupe, koja je po meni uz Tursku i Rusiju najveće razočaranje dosadašnjeg dijela prvenstva. Reprezentacija od koje se svako prvenstvo dosta očekuje, ali nemaju tu kvalitetu osim Roberta Lewandowskog koji igra fenomenalno, ali ne može igrati sam. Fale mu dva ključna igrača u napadu, Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek, tako da nije imao potporu svojih rezervnih napadača. Ostatak ekipe, prosjek, možemo izdvojiti tu boljih igrača, naravno Zielinskog, Krychowiaka koji uspio dobiti crveni karton, tako da ga nije bilo jednu utakmicu, ali za Poljsku možemo reći da ih je prva utakmica protiv Slovačke dotukla, gdje su imali najveću šansu za prolaz grupe, ali nisu uspjeli to dobiti i jednostavno nisu se vratili, a u posljednjoj utakmici gubili su 2-0 od Švedske, vratili se na 2-2, trebala im je pobjeda za prolaz, na kraju su primili gol u 95. tako da su ostali na začelju grupe i vraćaju se nazad u Poljsku. Promijenili su izbornika 6 mjeseci prije Eura, nije se pokazalo dobro, vidjet ćemo kako će reagirati njihov savez za naredna prvenstva, jer Poljska ima solidan kadar i mislim da mogu u budućnosti sa razvojem svoje lige i ostatkom igrača napraviti bolje rezultate u budućnosti. Za kraj smo ostavili posljednju grupu, grupa smrti, Francuska, Njemačka, Portugal i Mađarska. Grupa koja je najjača na prvenstvu, puno derbija je bilo ovdje, na kraju prvo mjesto Francuska, drugo Njemačka i treće Portugal. Krenut ćemo od Mađarske, reprezentacija koja je pokazalo veliku borbenost pred svojim navijačima, jedini stadion koji je bio do kraja pun. Do 85. minute u posljednjoj utakmici pokazali su da mogu konkurirati svim reprezentacijama u ovoj grupi. Bile su osmini finala do tad, ali na kraju nisu se uspjeli plasirati jer su im Njemci zabili gol u toj 85. minuti. Pokazali su jako dobru igru protiv Francuske gdje su odigrali nerješeno 1-1. Protiv Njemačke 2-2, jedino ih je Portugal dobio, ali to moramo istaknuti tek od 85. minute do 94. ja mislim da su im zabili 3 gola, tako da i tu su bili jako dobri i ravnopravni sa Portugalcima. Mađari mogu biti zadovoljni, mogu reći da su bili u bilo kojoj drugoj grupi, sigurno bi prošli dalje s obzirom na igru njihove reprezentacije, ne toliko kvalitetu, ali na njihovu igru i borbenost. A sad ćemo se prebaciti na najbolje 3 reprezentacije. Prvo ćemo krenuti od Francuza koji su zauzeli prvo mjesto u ovoj grupi. Francuzi koji ne igraju nešto posebno. Njihova igra svodi se uglavnom na kontre gdje pokušavaju naći Kyliana Mbappea. Kad im se ekipe zatvore kao što im se Mađarska zatvorila, to ne djeluje nimalo dobro, pogotovo ako njihov jedan od ključnih igrača Antoine Griezmann igra na desnom krilu, a ne na poziciji iza napadača gdje je on najbolji, tako da tu Francuzi imaju dosta problema. Što se tiče njihovog ždrijeba u osmini finala, on je dobar, igraju protiv Švicarske, ali onda također su na težoj strani ždrijeba i bit će dosta problema za njih ako ne poboljšaju svoju igru. Druga reprezentacija iz ove grupe je reprezentacija Njemačke. Njemačka koja je igrala dosta valovito, možemo reći. Protiv Mađarske mučenje, na kraju 2-2 gdje su čuvali loptu da prođu dalje. Protiv Portugala su rastavili, odigrali fenomenalno. Protiv Francuske su bili dobri, ali problem im je bila jako spora obrana gdje je Mbappe to dosta često iskorištavao. Fali im u napadu Timo Werner, po meni, iako ima jako lošu sezonu i slabu realizaciju, ali Miller tu stvara najveći problem za mene što se tiče njihove igre, jer je dosta spor, neokretan, a da igra Werner, on voli tu igru, ulazak u prostor dosta brz i sigurno bi realizirao neku šansu. Za Njemačku oni su na ovoj lakšoj strani ždrijeba, ali moraju prvo proći Englesku i onda imaju jako dobar raspored do polufinala i mogli bi to iskoristiti ako prođu Engleze. Za njih je problem što igraju nažalost na Wembleyu, ali mislim da imaju svoje šanse sigurno, jer Engleska ne igra
ne igra na nivou. I za kraj reprezentacija Portugala, Portugal koji je najkompletnija reprezentacija po širini kadra, možemo reći da ih je zadesio prije početka prvenstva također koronavirus, njihov prvi desni bek Joao Cancelo ga je dobio, ostali su bez njega, ali to nije previše utjecalo na njih. Slabija igra u obrani, prema naprijed su kompletni na svim pozicijama, duplirani, također pokušava igrati dosta na kontre, sa posljednom kad god mogu. Igra naravno se svodi na Cristiana Ronalda. Ronaldo najbolji strijelac do sad grupne faze, 5 golova i oborio je rekord na prvenstvima, znači na reprezentativnoj razini zabio je 109 golova za reprezentaciju, tako oborio rekord Iranca i samo mu fali jedan gol da ostane sam na vrhu, a i čisto sumnjam da će ga neko stići u dogledno vrijeme. Također možemo reći za Portugal, oni igraju na jačoj strani ždrijeba, najjača utakmica osmine finala, za mene finale prije finala, utakmica protiv Belgije. Jako zanimljiva utakmica, vidjet ćemo koliko će moći s obzirom da su Portugalci igrali dvije već naporne utakmice. Također Belgija nije imala teškog protivnika, za Belgiju možemo reći da imaju slabiju obranu. Portugal isto, s obzirom na dosadašnje, kako su prikazali igru na dosadašnjem dijelu prvenstva, moglo bi biti puno golova i nadam se stvarno spektakularnoj utakmici. Za kraj ćemo nešto reći još malo o statistici igrača, nekim zanimljivostima i o osmini finala, a rekli smo već imamo težu i lakšu stranu ždrijeba, na ovoj težoj su uglavnom svi veći favoriti, Belgija, Portugal, Francuska, Italija, tu su i pritajeni favoriti Španjolska i Hrvatska, dok su na drugoj strani ždrijeba malo lakše ekipe i 3 do 4 jače reprezentacije. Engleska i Njemačka koji odmah igraju međusobno, tako da ćemo tu ostati odmah bez jedne. Tu je Nizozemska kao pritajeni favorit koji imaju dosta lagan ždrijeb do polufinala i mogli bi to iskoristiti. Da pročitamo parove, Wales Danska rekli smo 4-0, Danci su već prošli, Italija, Austrija 2-1 za Italiju nakon produžetaka. Danas igraju Nizozemska i Češka, te također Belgija i Portugal u 9 sati, obavezno pogledajte tu utakmicu, bit će sigurno zanimljiva. Sutra igra Hrvatska u 6 sati u Kopenhagenu protiv Španjolske. Vrlo bitna utakmica za nas, nažalost ostali smo bez Ivana Perišića, jučer je došla vijest da je zaradio koronavirus. Nemamo ni Dejana Lovrena, tako da ćemo vidjeti kako će naša reprezentacija igrati, ali sigurno veliki plus je za nas da ćemo imati minimalno 4000 navijača na stadionu u Kopenhagenu. Sutra također igraju Francuska i Švicarska u Rumunjskoj, u Bukureštu, za mene favoriti Francuzi i to bi trebali lagano proći. I posljednji dan Engleska-Njemačka, utakmica koja se igra na Wembley, dosta zanimljiva utakmica, sigurno prednost za Englesku zbog navijača i domaćeg terena, ali za mene su Njemci ovdje vrlo nezgodan protivnik za Englesku i nadam se njihovom prolazu zbog sasvim solidne igre. I za kraj posljednja utakmica, Švedska-Ukrajina, ne toliko zanimljiva utakmica koju nisam puno rekao, ali očekujem i nadam se prolaz Ukrajine, ali Švedska za mene igra anti-nogomet trenutačno, dok Ukrajinci ako će igrati protiv Nizozemske kao što su igrali protiv Nizozemske u drugom poluvremenu imaju dosta velike šanse za prolaz dalje i sasvim solidan ždrijeb. Za kraj ćemo se dotaknuti još malo i statistike. Rekao sam već, Cristiano Ronaldo najbolji strijelac prvenstva do sad sa 5 golova, tu ga prate Šveđanin Emil Forsberg sa 3 i Georginio Wijnaldum te Patrick Schick također sa 3 pogotka. Što se tiče najboljih asistenata, tu imamo dosta velika iznenađenja. Tu su prvi dvojica igrača sa 3 asistencije. Prvi je Steven Zuber koji je sve 3 asistencije upisao na istoj utakmici protiv Turske, a drugi je začuđujuće zadnji vezni reprezentacije Danske, Pierre-Emil Højbjerg, koji pokušava na što veći način nadomjestiti nedostatak Christiana Eriksena i za sad to uspijeva u vrlo dobrom ritmu. Također mogu reći za kraj da se nadam što boljim utakmicama u osmini finala, nakon toga četvrtfinale, polufinale i finale, da će reprezentacija Hrvatske uspjeti proći Španjolsku. Na ovoj su težoj strani ždrijeba, ali ako će podignuti svoju igru mislim da imaju velike šanse. Uskoro počinje i nova sezona Premier Lige što se tiče naravno i fantazija, onda ćemo uskoro krenuti i sa Fantasy Premier Ligom, snimat ćemo i o tome. Također, ako još niste, uđite u našu ligu, tu negdje će biti slika koju ćemo staviti sa kodom, ulaz je besplatan, a naravno osvajaju se i nagrade kao i prošlu sezonu, biti će i
nastali sistem u fantaziju, to je FPL kup između privatnih liga, također igrat ćemo i to, a pobjednik također osvaja nagradu, tako da uđite u što većem broju da bude vrlo zanimljivo. Sezona počinje vrlo brzo i možete već pratiti neka događanja na stranici kod mene gdje redovno objavljujem objave ili o euru ili o fantaziju. Ako još niste, zapratite nas na YouTube, bacite subscribe, podijelite video, ostavite neki komentar, like i naravno zapratite nas još i na Facebook stranici te na Instagramu, link će biti u deskripciji. I naravno želim se zahvaliti Najdu Dolamiću koji je iza kamere i koji nam puno pomaže da ovo sve snimimo, da edit bude što bolji. Također zapratite i njega na Instagramu, link će isto biti u deskripciji. Do idućeg videa, lijep pozdrav i nadam se da ste uživali u ovom videu.